Tarapa solanasang tapasaka itujo na penanta laminomba dia olona puang matua. Purre, purre, purre sumangana langan puang di matua. Pole, pole, pole parayanna reke kami nombanta. Ia mau puang talu sang buah bandang. Di pentiongan ni sukaran alukna. Di pelalundun ni sangka makarayangna. Menggaronto ilan Yesu Kristus. Purre sumangana inde allo maseropindan. Pole parayanna inde kulla mabase bulan. Ia mo allo na basay suru puang di matua. Kulla na pandanni sarakka kami numban. Tani umpakalabi to tumampata. La umpakaraya kamalimbangunna Yesu Kristus. May komi antatukku menumba. Anta malingguntu di olona puang to tumampata. Lan misa paananungan kada te kumua. Puang matua umpembuloi taunna. Ia moto tarak-ban melaktek umpakendekan ni Pak Pudian tabendan solanasang. Mai komita pudi antapakalabi pua tatukung menoma bakaraya kuasana bekalangkai tuang langkada tuana makari tutuna na tae upuna tong sai lakonya. Haleluya, tong saya guna. Haleluya, seni pai mantu mintuna sendeko isinalino udi haleluya. Mai komita pudi antapakalabi pua tontomi ingaran mintutu pakaborona lakatuo ambu kurian sumangamu gana posasake padamu tolino tonton konarondo. Haleluya, tonton konarondo. Haleluya, sene bai mantu mintuna sendeko isinalino udi haleluya. Silu siya kombongan na puang, may komita tuku di ulo malabi na puang. Iya tu pak tunduan ta, umpotete sangan na puang, tumangka umpada di langit solalino. Amin, amin, amin. Salama dia may mintu to masallo, mati kalemi. Narondong murokomi, pak kamasyan na puang matua. Lulako duka kalemi. Kombongan
Belan nalan katuan takyallo kebongi. Nenne tuo kita nasi turu pak puren na puang matua. Ia moto mai komi. Tapada mengaku kumba di olo malabi ina puang matua tu dosata. Kadan na puang matua mak kada. Lama sero komi. Belan nama sero na. Te aku puang kami no mami. Apa yake di pelalan meloi temai katuanta. Oh, bendo. Bulituk man namo ia tu karangian dia mai tuna metobang lan mai kolong. Malilin tu dia na tengka kedeetan. Kada ke temai pesiparan ten gauna totang mekaluk. Manasa umpadiki penanna tedau totu mampata. Yamoto lante kamenomban atu totemo. Tarampo mengkadiongan tuara. Unaku kasalanta batu dosata diolo malabiina. Mati kalemi, ondong mati mana kalemi. Unimu kasalan. Siap pogau apa kadake dio pentirongi. Agari mo buang siapa rami olehna kasende. Siapa paranua. Angku masero pindah dio olong.
belanna syulu. Mang kami kimbungka tu isi penantala ko puang mangaku dosa-dosata. Ia tu puang liu mamase. Seun tandai mintu aganta. Ia moto nape baliki. Mendadi kareba kaparanuan. Totemote tapi rangi saya tato imanda lan mai Titus pasal 3 angka 5 tuma kada. Nakariman ni miki tangia kumua tete dio penggauran melo tapogau lan kamaloloan sangadinna situru kamamasianna tete dio kamen dioran kadijadian pole sia kadi baruan nakarang pena masalah. Oh buatku keku pemananungi tumpah mengan ilan pelaba ku politu aku duka dapatu ada anak tunggami. Aku tiang kapudi sanami inang malam biko bipwa. Aku tiang kapudi sanami inang malam biko bipwa. Syulu ia te kadanna puang matua totemo lan mai Matius pasal 20 talu angka map kaseranna selako mak peng 10 misa la tatoi mendadi petura na katuan baar tuma kada sia dak na den tau misa nga ambe lantelino belan na misa ritu ambe emi ia motu dau suruga siada na nasanga komi tau panglalan belan na misa ritu panglalan mi ia motu Kristus apa ya tumaduan na tu kamu solanasang lamendadi to ma parakak. Kasi sondaki umbasay iya tujona Pak Basan Pak Pudian lamay Pak Pudian 107 aya misa sailako kasera. Pudi metu puang belana masokan iya. Sia iya tu masukkan tampil sa lakona. Si patu tu kada iya to nasabu mintu to nalendokan puang. Tunalendokan dio mai lisu pala na wali. Sia iya tu tona pasikorok londong dio mai mintu tondok. Dio mai matallo matampu da mai ulun na salu lo mai tollo na wai. Mintu imas solanasang salambo salao dio lupadang dio tok lalan makarorong. Siatai kota napa lanani torro. Topo mitu tau ia tomai sia makrang. Naurungan tang usai. Ia to meongle milangan puang tu tau ia tomai lan kamandasanna. Anna rampanan ni yomai kama parisanna. Narendeng mana apa mo tu tau ia tomai lako lalan marante. Kumua narampo lako kota tu lanani torro. Sangapoi anapu di tau ia tomai tupuang belanna kamasokananna.
Sia ia tu belana mintu penggauran kalian lako makrupa wau. Belanna na papaya mo tu pena maarangna. Sia ia tu pena Topona na pedia mo kamelan. Mai kami amigo de buah, mi pakalami tu sanana, mi batu malaikat napa, laku itu narubata. Atunna larangi ki kareba kaparanuan lendu isura madatunna puang apa dolo lambungka ki salam basa tu sura madatu siala nannungi tapalaku pak tunduan lampas sambayangan di patarru dako tapada padam pakala bisa ngana puang lendui nanian kombongan toraya batu nyanyian jemaat nuansa etnis 50 anunan pa tamas sambayang. O puang mamali ipenangki solanasang tumak joren tu mika masyangkan atu mi tambay kaboro kan o puang lante banua kabusungam misi pulung lampamisa penangki solanasang laum penombay komi apa lamenggaronto lako kalemi lendui kadam mi opuang tula na sauran taumi tuna mi pilay totemo te opuang pasakki tu penangki bongsoran kan penamasalo mi namaleso te kadam mi opuang perangi te pasambayangangki susi te kipokada solanasang lan penanian katorayan 50 anan. Kadang napwa kinanku kamali parang pomi kuma perangi opuangku bungkai tu matangku ku tiroi tu memang ada Amen. Mika pasala tallu
ayat 5 sailako ayat 12. Indesia tu kadanna puang diona mintu nabi. Tu umpapusa taungku sia ia tu makada nakua mau pak kedenni apa nakeke apa ia tu tahu taik bang apa nasua nasakburan rari nakua. Ia moto lana sikapui komi bongi natai patiro mendeata. Sia laden kapitukan natai kapakita kitan. Lana lambunni matallo tu nabi sia ia tu allo la membali pitu lako tahu ia tu mai. Mintu to patanda-tandan la kasirisan sia mintu to pakita kita la bangwara anna samboi tu puduk daunanna belan natai na pebali huang matua. Apa ia tu aku naponoina kamatotoran sia penaan na puang sia salunna sia kamawatangan la umpokadan ni Yakub tu kapatodo tintinganna sia Israel tu kasalanna. Ia moto perangimi te emintu pangulunna batikna Yakub sia mintu to maklopian batikna Israel tu ungkasorro salunna sia umpakelok tonganna. Tu umbangun Sion umpato odorara sia Yerusalem umpogau kakelokan. Ia tu mintu pangulu mak Paulo salu ungkande pappe. Sia mintu tomina mangada umpalako saro. Sia mintu nabi pakita-kita umpalako doi. Moina susito ia tu tahu ia tomai sande duka lako puang sia makada nakua. Tae raka puang dio lukaleta. Tae nalau rampoiki kamandasan. Ia moto kamu na pemandangna tu Sion. La ditengko susi misa paklak sia ia tu Yerusalem la mendadi misa inan daun launan ondongpi ia tu buntu banua kabusungan la membuntu pangala. Amin. Bungana surana Rasul Paulus lako to Tesalonika pasal 2 ayat kasera saya lako ayat 22. Tu belanna mikilalai sang siulurangki tu kamarata sangki siaka boyorangki tu kiallo kebongi mengkarangkan kumua anna hamiden misa kumua anna da miden misa ki pamatana anna mangkamo ki papesanan lako kalemi tu kareba kaparannuanna puang matua. Kamu ungkanasai sia puang matua duka tumba masalokna sia malambukna sia tang sayuanna tugau kilako kamu mak patonganna tusitu misanan umba kikua umpa kilala si misa komi butung misa ambe laku anakmu angki pabata itu penanmi sia kipasan-pasan miangkaran gau sipatu pak purayanna puang matua tumangka untambai komi tama parentana sia kamala biranna pada mutu kadang napuang. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mai komisulu bendan unsa bu itu surana Matius batu Injilna puang Yesu Matius pasal 23 angka misa selako
mak pensang pulo duan. Tuna kuah susite. Puang Yesu usasa kami nomban na pandita sura siato parisi. Ton na yato ma kada mitu Yesu lako to Buddha sialako anak gurun na nakua. Ia tu pandita sura siato parisi uni sungi isungan na Musa. Ia moto dari lami pegau sia lamituru tu mintu apa napo kadang komi apa ya tu penggaruan na dakmi peulai belanna ia tu tahu ia tu mati napo kada manna apa tai na pogaui narra itu paman magasa sia naparri di lemba anna papasan itu tahu apa ya kalena moi raka na mannatai moi raka na mannatai na morai urum bui na pogau bang tumintu penggauran na kumua na kita tahu na pekalua itu beke na pake mas sambayang tiana pekalando itu rombe sambuna Siana porai unno kok dia inan madoan lan pak maruasan sia kaokoran malabi lan banua pak kombongan. Siana porai di PKTBI diolu pasak siana porai nasang na porai nasanga tau rabi. Apa ya tu kamu da nasanga komi tau rabi. Belanna misa aritu gurummi na yatu kamu solanasang siulu komi. Tiana da na den tau misang ambe lan telino. Belanna misa aritu ambe mi yamotu dau suruga. Siada nasanga komi tau panglalan. Belanna misa aritu panglalami yamotu Kristus. Apa yatu madoan na tu kamu solanasang. Lamendadi to mak paraka kami minda umpamadoan kalena ia moladi pamadiongan sia minda umpamadiongan kalena ia moladi pamadoan angge mate tu pak basanta siulu solanasang mau pak siarongko ki sia di pakala bitu sangan napuang belan na bengki attu umbasa siam perangi melo tu kadanna. Amin. Dolo siulu lanan nung kitu kadanna batonanna kadanna puang matua lana agan katuanta sia kasih pulunganta kello kebongi apa lananta ki dolo pak pudi-pudian batu mintu pak anonian tuna pasadia mo PWGT lam penembai puang matua sia tape marangai lendui kolintang.
Gure sumanga pole paraya tu mamasena laku kaleta belana puang liu kaboro tantang uron dongki ke alos ya ke bongi mandalanga tasik mandalan pa iya kaborona buang lago kaleta langka nata neti malangkapa iya malamina buang sae lakona Gure sumanga pole paraya tumama sena laku kaleta belana puang liu kaboro tantang uron dongki ke alos ya ke bongi mandalana tasik mandalan pa iya kaburona buang lago kaleta langka nata neti malangkapa iya malamina buang sae lakona malamina buang sae lakona. Gembala baik bersuling nan merdu membimbing aku pada air tenang dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembala ku itu Tuhanku membuat aku tentram hati mengalir dalam sungai kasihku kuasa damai cerlang bading.
Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembala ku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai celang beling. Oh gembala ku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai celang bening, kuasa damai celang bening. Kure semangat lah kotoran Indo tumangka umpuri-puri puang lendui penanian sia yate alat musik tradisional batu kolintang. Lenduk mammi ina tu kamoloten limanna sia gamaranna tu melo sia mammi dirangi. Deno pak nama le solan katuanta solan nasang susi tu apa di pokadalan pudi-pudianta. Mendari pak pasak kelako kamu mintuk toran Indo. Shalom Bapak Ibu yang kekasih. Kure sumanga. Lako kaleku pribadi sende penangku. Kure sumanga puang mika masyang kiatu. Bisa si tamu te kombongan minde karama. Mekutana komi meni. Nah, oh bu tu ibu ipen ne, kau tahu lah ipen, Maleso. Ya ton nain dete Indo, apa ya tu tren tu te mau dikuah ipen. Apa sih saya ngaran mintu tu kebiasaan na tahu. Mekutana ko meni, saya na inde Jakarta belan na anak siampoku, kukua biasa cuti. Ukuan ni pia, pempira mau cuti pia. Tak apa kupe mami itu Pak Kamaya. Ya moto ya kerampo nak, pasal dia memang metumi. Lamale nak lako Bandung. Lasi tiro nak kombongan. Oh sana tu male bang lako mall. Pak di lentekku sia kambang buutu asam urat. Nakoyo, ya tona minggu lendu, belan nama ajama pia. Alo Sabtu kimale lako Bandung. Kutalepong jemaat. Belan nata papanditan na. Kukoda ami sonda ya keto sena. Kebetulan nia tolan. Jadi aku duka mak kamaya ton nayato. Pakalan mamali nak kukuai lah male nak mak minggu lako karama. Kutalipong aku WA ibu pandita. Tai pebalinna. Apa bongin na to kutalipong na salce na kuah hindi na padang mambela ke edek makante lah ko lampung ku kasule piki opa apa bisa ka mamali penang pula melayani na ku kebetulan bagianku jadi kamu te majelis gereja dak dika mi sengke tu Pak Salce aku dika palakui na kuah oh bagianku sondana
Pakalan lan kurung tucit na ko bahasa toraya ko koto ba anak mate mote. Hitungan na Pak Cornelius tayo ko bisa bas toraya bos. Apa di sambung-sambung banget. Di sambung-sambung banget. Ya meto jadi mamali ipenangku dako obongi sule mo tete sang pulon. Balam apa kawin duka kan lako te. Kure sumangat. Ku reken-reken 2 tahun. Ku kendekin de mimbar. 90 tahun na. Mane bendan melo na susi misa atau na pilelang sa apuang matua inde mimbar yate. Masa hidu kamu pala ena. Ya moto la aka ate kuli kula ko mimbar. Ukwa mamali para batonan na penangku tae na bisa. Tang kukilalay ko. Nasura po ang matualang penangku to, kamu solanasa. Kupakabor ako, kucintay ko. Susi kamu dukan cintai kan. Ya mo to, sulo solanasang pagarina maaf. Mbasa na buku sang may bongi. Yung manon na pasal sa bata itaw. Na jempo na sa piri. Den tu sura di sanga sura pelayanan le kunan nalan koper. Kukutiro lakwala te dako pakulapor lakoton. Ku basa-basa. Ya tu bunga anakku penuno apa? Laku tiro sangan anakku. Kutiro tae. Mutiara tae. Musa karori iri kutiro kukwa. Hau kutoleo mabungkai. Siapa tahu dia di sanga simpatisan. Tae. Kukwa laku buka rika ponangku masyang. Hilalay di ka ton nalamahalin aku puka. La tontong ya tonakku siampokin deh. Sabak mak kontra ari tang pabel panalibanun. Napekutanan bangku mua. Mereka nangai lama gereja nama. Ko dami mendaftar. La tontong komi jo karam. Moi mahle komi lakuinan senga sabak membela apa tontong tu. Sabak mang kamu mama empok ada pirang bongi sola papa. Dadi laku majelis gereja mui tak na bisa belan nasiget. Upahang to. Para koroki bang joboko NB. Kecuali kita ada mudako. Kaba inde tu pian dah kakalit teretan. Ya ke pensiun mo dako nang lamali na. Kranak ampohku. Ya mo to bunga kada. Mipahang mo to. Kure sumanga. Tak namin daftar te anakku la kominto jemaat. Kularang. Mui biasa Jokota, waktu Jo Bintaro sebab membela-bela nang. Apa kukuah? Lah cukup karama. Kure sumanga. Suluk solana sang sia kombongan na puang. Ya te kadan na puang lendui bahan leksionari. Lata pamisa penanta lako Mika. Pasala talu angka maapen 5 na sela ko maapen 10 na. Ia mo to garonto na nanungan kadan na puang. Tuna ben judul kumua puang matua umpe buloi tahun na. Tuhan membela umatnya. Lata pamalesolan katuan taum basusi, tungan rakatut puang umbelaki siang pebolaiki. Lan ganta kello kebungi. Oh ibu pendeta, mapare ikuti ngayohi. Naumba kamu misanga nanta ki puang. Naumbela ki puang. Naumpe bolaiki. Nama pari bang kuti ngayoy. Mentiro na lako anak ampuku ande. Mentiro na lako balingku aduh. Lako tetanggaku lako kaleku. Tae bangku maleke sangah apa modika. Misalnya susito. Meko mita mamaleso
kadan na puang batonan na. Ya te Mika. Da dua kara-kara napo kadangki. Susi misa kombongan batu toma patongan. Disangan ubuat. Berangkat batu buutu jomai Mika pasal apitu angka 20. Mika pasal apitu angka 20. Upamale soy jome bahasa Indonesia le. Sabak budak ki tak nama paham. Nakuain deh, kiranya engkau menunjukkan setiamu kepada Yakub dan kasihmu kepada Abraham seperti yang telah kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang kami sejak zaman purbakala. Berangkat dari sini suluk solanasang. Da dua kara-kara tunubuak na parampo Mika lako mintu toma patongan. Di pasitete duka lan mai kejadian kadadian pasal 52 angka mak pentalunna. Ngakuain dia. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Upakondi umua yatu pepasan batu nubua na parampo Mika lako mintu tomak patongan kumua yatu kombongan na puang matua la mendari pak pasakke lako mintu bangsa mintu tahu. Na spesial. Misa ari suku batu misa ari inan tay. Lamintu bangsa lan lili na telino. Laminda di pak pasakke. Na yatu ma penduan na. Nakua si tete na lan pasala apa? Mika pasala apa? Angka talu siar apa? Nah kuasu sete. Ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa dan akan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang besar sampai ke tempat yang jauh. Mereka akan menempah pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Tetapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya dan di bawah pohon arahnya, dengan tidak ada yang mengejutkan sebab mulut Tuhan semesta alam yang mengatakannya. Kondi ikada ya tu mak penduanna lamenda dia alat batu tahu lampa butu kamau paran laku mintu tahu. Berarti dak dua tu pasanan tu napa napokada Mika lako kita kumua mendari ki papasakke dan mendari ki umpa butu kamau parang. Kebahagiaan, damai sejahtera menjadi pembawa damai. Selain menjadi berkat dan pembawa damai. Nah, tananung-nanung kila. Magasa ipen. Magasa pala indo. Tak namara. Ia moto ia te pasala atalu jomai Mika maleso kumua kasengkian narak na puang matua di parampo. Mendadi peringatan, mendadi pesanan, teguran Tuhan yang merupakan hukuman Allah bagi umatnya. Jadi tanah maralam dari pak pasakke sia umpa butu kamau paran la komintu tahu. Ia moto mekutana ki maapari. Maapari na tersendat-sendat. Den sakalangan jomayate kombongan na puang. Napokada Mika. Tak na bisa mpamalesoy. Apa tu sakalangannya to? Ia moto dosa na bangsa Israel batu tahun na puang tu nenek na pogao kello kepongi
Bahasa Indonesianya, secara terus menerus mereka lakukan. Untuk potangi itu penanna puang matua. Penggauran salah, penggauran kadake, tanga melo. Narimpun siana pogawi. Ia moto mendari sakalangan. Nah ya tu sakalangan ya to pasti membuah. Tak ada mungkin lantelo diri pong batua. Tak ada mungkin natutu matanna. Ya mato nako abi itu tahun. Jangan nako abi lendui napasadia pebamba. Ukungan. Ya mete tu napokah ada puang matua lendui. Angka mak pen 52. Magasa-gasa. Tu nakua. Ya tulan mai Pak Basanta nina. Angka mak pen 52 na. Sebab itu oleh karena kamu maka Sion akan dibajak seperti ladang. Dan Yerusalem akan menjadi timbunan puing. Dan gunung bait suci akan menjadi bukit yang berhutan. Mau apa melo di Tiro. Lana posanggang puang matua. Belanna dosa-dosami. Tu nenek mi pogau. Tae mi nannung meloi. Tae mi mekatoba. Tae mi tampe. Ya mato sabaan. Culu. Tapi perhatikan duka tu angka mak pen 50 misan. Tu nakua susite. Ya tu mintu pangulo. Mak polai salung kande pappe. Ya tu pappe suap le. Saya mintu to mina. Mangada umpalaku saro saya mintu nabi pakita-kita umpalaku doi. Oh. Moi na susi to ya tu tau ya to mai sande duka lako puang sia maakada nakua tae raka puang dio kaleta tae na laurampoi ki kamandasan batonan nalan bahasa Indonesia te manarang te pemimpin negara si pemerintah si toe lima lako tom untoe tokon lan gereja nabi sia imam. Ya kita temo pandita penatua diaken manarang-narang napasikala penanna nakua tapogau ite nakemas belanna nakuang kasang pulo misa nina tontong ya sa abusangan na buah. Jadi nakemas tu kakadaken napa abu tu susi apa melo apa sitongan nakadake. Jadi munafik siulu. Siapa palsu tu katonganan nangka jomai permukaan. Napa kita hanan to Buddha. Padahal siulu dikuaya te toma aparenta. Sia toma kambi. Lamendadi apa? Ulopian tondok. Mendadi pak tuladanan. Lembengki contoh. Oh, nata iya. Kada nata labir ka penggauran. Apa tu napogau? Di kualante sura namika. Nakua mereka menyembunyikan, mereka mencintai kejahatan dan membenci kebenaran. Oh. Jadi ya te kombongan tonayato marasan tangi penanna puang belanna ya tu kameleon nasanga ya kakadakian ya tu katonganan nasanga ya etang melo di pugau salah jadi naputta nabalik iya moto nasengke puang matua. Napa maleso jo may penggauran.
Di surah ni nalan may Matius pasal 20 talu. Angka misa sela ko mapen 52 na. Naku apa eda ami tiro tuto parisile. Siapan di tasura. Belan napa? Napurebang yang pokada napokada siya napala. Nenek na umumkan la komintu tahu. Apa muy pada monong tayo na pogaw. Munapik sangat to. Nayaki penampilan na welendu parlente na. Melong liya pasuru na susi itong pandita pirang bongili. Minarambu. Bela samping. Weh nakilalay pa nek parenten to. Mengkila. Penampilan na dete. Apa? Ya tu bayun na. Buda rumbe-rumbe na. Nanaporay liu ya benda lula ko jomay. Pa Buda tahu. Naporay du kaya kene ne ito me kata be elako kalena. Tabe indo tabe ambe. Padahal ya kemambela to naku. Naporay to. Mi tandai rakato da ami susi to nakopong matu lendoi matiu nina. Sabak ya tu tahu ya to. Tae kuburai. Napokada mintu melo. Tae ta apa tae na dikita lendui penggauran. Natipu ki. Kena bahasa to tema. Da ami susi to. Na ya tulan katu ammi. Da adu kami si lomba-lomba lasanga kalemi. Oh, maleso nina jo may Tesalonika. Ya, matiu. Nakuda ami si lomba-lomba lasanga kalemi nomor amisa. Apa? Misa ari tu nomor misa. Ia matopong matua dorusu. Anak dirampan dilino Yesus Kristus di sana. Tumangkan la abakki. Lendui kamatian na. Siampa matoto ki lendui kamalem bangunan na sule. Siampa sakki ki lendui penamasalo na puang. Sela ko to temo. Kaya nalamba ki. Ya mo to. Lami to'y manda. Palan ni penami sa tangami. Natontong ko mi merasa. Kumua. Madyong kang kami. Lay. Yatak to. Tahu kalena yang bisam. Angga ko mi. Senakui ko mo. Ya to etongan na to. Dami si pura bang, kumo nomor misa anak-anak kamu nomor 10 misa. Taegay ina. Belan na kuha po ang matua. Minda pa maduyong kalena. Iya mo tuloy pa nomor misa po ang matua. Iya mendadi terbesar. Eta na marate ibu panitan po di pogaw tungan. Belan na pa. Buda liu tu. Arata. Siya kepentingan ta. Siya kategeranta. Siya mintu-mintu na. Tu bisa mendadi sakalangan. Susi bang siya ti kombongan to na yato. Ya mo to. Apa tu mendadi bekal. Ba tu kinalo talampogaw inada na tumangi penan na puang matua. Da na mendadi kasanggangan lako kita na siya narasa dengan duka tau. Belan na misa tompogaw dosa bisa na tumang. Udah tau. Susi mo to caran na puang basi tu misa inan. Pamasir. Apa bisa dipugau ibu? Misari. Kumua. Ya tu integritas. Bahasa keren na le. Integritas. Artinya. Kepercayaan yang kita dianugerahkan oleh Tuhan. Kita pelihara. Dan hanya satu kekuatan kita mampu pelihara itu yaitu spiritualitas kita dengan Tuhan. Hubungan kedekatan dan kedalaman keluasan kita dengan sumber hidup kebenaran dan kasih serta keadilan itu. Yang akan memampukan kita tetap memiliki integritas. Namu isugi iki mui diampui mintu apa pangka saya mintu na eanan. Kamanarangan kamalutian ya kita ebang yaitu taum patongang ki angga aki apa ya?
Jadi harga itu sangat mahal. Harga sebagai misa atau patongan itu menjadi sangat integritas. Nah kita tahu tuh apa napa ada? Apa na oret? Sia maleso laku tahu lendu penggauranna. Na mendari pak tuladanan laku tahu. Mendari palita sia sammin laku tahu. Na kuah mau susite. Oh iyo tak aku pogau te sabak ku tiro jo menene enanu. O tak aku bisa lan pokada ite sabak kurangi jo mai. Panditanta, siapa penatuanta, siapa majelis, siapa biakenta, siapa pengurus intra gereja winta, inde karama. Ditiro maleso jo mai toruan ambek toruan indo to mangura siap pihak-pihak. Maleso ya tu tak na bisa tangku kilala inde nang tontong ku kilala yam to. Si pakaboro okun. Siya mamasena penami nenne untarima tau siam pasakke tau. La tontong komito ito. Saya selalu bilang di teman-teman pendeta. Jemaat Keramat adalah jemaat yang mengasihi pendeta. Karena itu Anda tidak boleh ragu kalau datang ke sana. Mereka adalah orang yang selalu siap untuk mengasihi dan melayani hamba Tuhan. Pelihara itu mendari kebanggaanmi, mendari bayummi, bayu lamba ami sia sammin la komintu tahu. Bahagian apa? Integritas sebagai buah dari spiritualitas. Ini bisa tuh, bisa ki anak kiampo tuh pesiparannya tuh, karakternya tuh. Mendadi umpa butuh papasakke lako kamu si anak ampomi patongan nih patongan umua tak na tampe ki puang matua tak na lamba ki puang matua ia kiri pasete tete atu totemo lamentama ki para maras mo di pasadia le tahun politik oh totemo kan makinan lo memintu tahu teh Januari dako batu Desember pas ada nasa mutulang kampanye sang pulo apa Februari lama mili miki ya ki di pasite tetele sahabat disoroti teh lampak basanta pemimpin negara pemerintah dan pemimpin gereja para imam bayangkan kok jadi tidak ada celah dalam kehidupan kita itu dua warna mote inang lamentama ki pemilu dalam semua jenjang di kota selako pedesaan. Nah, tahap malebang mo lako to tondo kata. Da mo lako inan senga. Le. Ya ki lako tondo kata apa tu biasa nenek di pokada. Si tete na te pemilu. Ya mo to mareko bang tau. Pira da ko lana bengki tu calonnya to le. Oh, dan ku si ulelen anakku, uke KTP bu KTP Makassar ya, aku mau jangan kau mak kasih pindah mak saja di Toraja kenapa? Rumah tadi pinggir dalam mak rampo pun alabang tu tahu limra, saya bilang apa itu limran? 500, deh minta ampun nak 500 satu orang, tinggi banget. Ya kemang kasak kurang rangi deh. Salah nak meni ndak apa-apa kalau salah nak. Mungkin 100 sia 150. Nah terima bang saya itu tahu toh. Apa ya kita raya nang time nang rentiro to. Apalagi ke 50 ri. Nak kuah males sau. Nah saya tertarik dengan satu ya taruhlah itu spanduk membangunnya. Stop politik uang, jangan salah pilih. Yang ditaruh mulai dipajang di Toraja. Di situ dikatakan harga diri, harga suara. Jika Anda mau membayar 100.000, ini kita sedikit ya, untuk memilih calon legislatif, maka ketahuilah makna dari 100.000. 100 sabu dibagi 5 tahun, 20 sabu. Nah ya kemi saat tahun 20 sabu dibagi 12 bulan nah
Pira to? Sang saburi annan pulona annan. 1.666 rupiah. Nah, yaitu sang sabu labi dibagi 30 allona. Mangkaki 55 rupiah. Weh. Ya moto. Nah, yakin nanung mandalan nih 55 rupiah. Wah, madiong oliu ya na pisan ki katene dulu inan melayo batu reas area le duang sabu mo ya ki katene apalagi ki maliki lako luar negeri bisa $1 95 sabu katene tahu oh na ya tu suaranta lampilai tahu oh 55 rupiah pale teelu masa kamu nanggak ki susito kanggak lah jadi pokada ila ko minto rapunta kumo kilalai dika kilalai betapa rendahnya hidup kita hanya karena si onggok nilai yang tidak berarti membalik atau menggeser kebenaran hanya sesaat. Dulu akhirnya mekuta anak iki kritis koyo ibu maleson nih pa nenek dikak maparri ku hadapi tae na selesai te pergumulan ke misa kombongan dola bong baji mate yo mai sangan na tu Sulawesi Tengah tu inan morwal na kurangnya doso pinang saya nak mangka nak makamaya si tete sang pulo tete kasira bongi kumale ya to narampom tu jenazah lah di balang kampung ku kode bang mo to nakoda itu oke ya kami balang kampung ku pokada nam om pameran na tolong nak adika susi tu mamaliin na piabiung simpulo mi kaburu bang. Nah, kau tu Pak Amberan na, tak apa na bisa di pokada bu, ditiro pada lu kampung kondo dika. Ya dika tembean indo anak tak nama aja. Iya tu pia karua kasera apa mate misa. Nah teh ya mak aja mamu tu talu apa susi betok saba ijazah. Ya tu bitiin SD pa. Ya tu banua na tahu. Kau dika dah nan pasusi to. Nah, ya ton nam menani na pala ako menani itu anak ko mati. Saya ko bisa tahan. Kutumangi belan nalam sambayang sama lele na mangi tiro tu isi penan na isi tambuna. Na ko ya tu tahu mapadi. Apa ya tu kama padi kangki labi ya losongnya. Sabaya tu nenena muane senenena baine marasan do manua masaimo itu ngutam iya tu Pak Amberan na dodu kaya bot totemo mati papaan iya kila di nanna pa jadi nang kuah itu penanian na iya tu padi na tau nang padi apalah abi padi itu padi maapor itu puang dia tu penanian anak ko. Maapor itu puang mi pasusi kante. Itu mangi. Nanung mandalan tu kadaya to kukuyo. Biasa manarang ki isa malute ki mak hotbah. Mak pakilala. Apa ya ki disaringan weh susi nakasek-kasek itu penanta. Suaran na pia biung teh. Apa tu laku pokada? Oh iyo, mabanda pesanan tengkota. Saya na marah. Tu apa dihadapi kalau kebong. Apa kila lai te pira-pira karakara laminan. Misa karakara. Ya ton nalana pabutu puang matua. Kata suranna taunna. Mendari misa bangsa. Jomi masir. Tak kila lai pirang tahun.
Apa ratu 30 tahun na pamanda 1 tahun na. Jo tondok di pakaunan. Apa ratu 30 tahun. Mane napatasu po mato. Nayaton na napatasu mi na dandian nila ko misainan. Kanaan to. Apa larampo la ko to inan niya to. Patang 10 tahun na lumingka aloboy. Bangke lenteken na mapari na katuan. Kela karorian siya mapai ina katuan. Sirari. Apa inang larampo na? Mak pentalun. Ya ton na mendadi mimisa abangsa. Apa kada ke gau na po gau? Tang mingkilala mo lako puang na. We. Nala puang matua. Napabutu kasanggangan tapu nasang. Tuinan Yerusalem mendadi runtuh. Mane nabate tau yate na pembusukan batu na pembuangan la komisa inan maleso Babel. Pirang tahun? 70 tahun. 70 tahun. Mapar itu mendadi misa kaunan le. Misa atau di tibe. Tayanggana. Nah, maafin na apaan? Ton na lampa butu kalena mendadi misa. Tom pasalama ki sela ko to temote. Mendadi anak di rampan dilino. Tempon nabi. Sela ko kalena Yesus Kristus. Pirang tahun? Apa ratu tahun? Mana mendadi? Nubuat ya to. Ya te tahun-tahun kupukada den peladaran lako kita. Kumua. Ya tu kamagasan, ya tu pasanan mambanda, ya tu kamaparisan biasa den batuanan na lako kita. Napake puang matua lantiro langsa kulitas ya sinta. Pare to ngarakate malangko kiraka. Taungku rakate batu tahu-tahu bangare. Jadi biasa supaya apa? Mendadi kimisa kombongan matoto makaritutu lako puang tontong sisare lako kalena tai apa senga. Akhirnya umpo bangka puang matua. Sende penang na puang matua. Nah kalau iki alobongi mintu na to na upui itu kama perisannya to na upui mendadi apa? Kamau pauran batu kebahagiaan sedamai sejahtera dari Tuhan. Karena itu suluk solanasang sabar aki. Da talulako jomai umpas selesai itu katuanta. Tontong kimen oton lako puang. Tak sengana misa itu puang. Nah, iya mato da ami tiramban ya ki rampo karakaralan katuanta. Data tingayoi lata pasan. Mendadi misa peata lako kita sali mammi. Umo dempale apa sangan na peroso na bungkarang puang matua tu atu belanna lana tiro ki kuma misa ki ito mabanda. Tu si ayo to. Na kuayo mui mintu na miala. Na kuadu ka puang matua tiro mi. Inang muya pada hadi. Apa tak enalah tang patongan. Akhirnya Tuhan mengubah semua. Dadi suluk solanasang percaya patongan komi kumua tak ena lamba ki puang matua moir kakarerungan tati ngayoi te Indonesia 5 bulan mo karerungan apa sanganai bongi lana perjalanan dan sia mo ibu utu uran. Nang masanang ki madingin-dingin di saadi. Buntut na batu endingin na Tuhan itu tetap menjadi sumber berkat kasih sayang dan jaminan hidup yang kokoh. Terpujilah Tuhan. Puang matua umpe boloi tahun na. Amin.
Mai komi ta misa lampas sambayangan ambe ki dau suruga. Tama sambayang. O ambe ki dau suruga. Tusiki pakalabi tu sanganmu. Anna dadi tu bar. Tusite lan tegina. Cirasanna yate. Ya, tadi itu susikan pagar itu kasaran aku. Ya, dirani. Ya, tapi sangat nang rindu. Dalam kamu nampu. Cakap melahiran. Amin. Suluk solanasang may komi mi bendan tapada umpokada tu kapotonganan ta batu usabu kada kapotongan rasulu lendui penanian kombongan 200 karua pulau namisa angka 2. Amin, makdok kumukum solanasang. Nalandi atuna latanay usorong pemala aku resumanga atala ko pong matua natuntun ki kadana pong matua lamay paapudian 107 aya karua selako kasera tunakua sangapoi annapudi tau ia tomai tupuang belanna kamasokananna sia ia tu belanna mintu penggauran kalianna lako maarupa tau belanna na papaya mo tupena maarangana sia ia tupena topona na pediai mo kameloan kurre sumangai pangkei sangapuang. Me
Dolo lama sambayang ki sama lele la pudi nak sangan na puang matua. Wireless, minta. Bu Pendeta mau nyanyi. Lagu ini adalah doa saya sepanjang hidup dan menemani saya untuk memasuki masa pensiun ke depan. Setiap syair dalam lagu ini menggambarkan kehidupan yang saya alami. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi.
burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tama sambayang. Kure sumanga puang. Ito lesa abu sangam milampas samayangang ki to temote sisola kombongam mi inde karama. Puang matua. Kure sumanga tu kadam mi mangka nasauran tammi. Puang penamasalo tontong maajoren umpas sakkekan. Ia tu kadam mi menggaronto lan katuangki. Membuah jome katuangki kalau kebongi umba nangai inan mengka masengkan upetaru katuan pasanan tengkoki. Puang matua masam bayangkan lendu ite pak pasak kemi tu mi pamatajang lako kami kalau kebongi yanan pengkarangan umpa buutu kaganaran lan katuangki. Malesolan katuangki o puang malesolan penangki kiala sido umbala ko kalemi memendari pemala kamu lampasundon ni o puang kamu lampasakke den no pak melo patun nalako kombongammi na yatu taummi mi ben passanan tengko lang kelolai pasakke duka penan na sa tangaan mataku lako kalemi o puang menooton lan pak kamayam lan te kombongan. Nah kita tahu membuah mendari pudi-pudian lako kalian. Mendari waitu tontong buutu kalau kobongi lan katuan na kombongan. O puang. Ia tutorona pa jome kaleki pasak kedukai. Kipake melo si turu pak puremmi. Mendadi pak kamaya lako padangki rupa tahu. Nata eki kalala. Belanna mama semi opuang umpa buutu pak pasakke. Tontong kisugi lan katuangki. Belanna pak pasakke na puang. Puang matua daw suruga. Masambayangkan sa abu ute taumin de kombongan karama. Lako tuang pandita sola duay si sola rapunna. Pasakke o puang. Pasakke batang di kalena. Natontong malaga-alaga matoto. Umpataro tu pasanan tengko mi kamasen. Nadukung duka tu rapun na o puang. Pasakke itu tahu sito etokon yamu tu penatua si adiakan. Na yate pengurus intra gerejawi. Koster siya tata usaha. Pasakke nasang yo puang si sola rapun na. Na maupa
Siya matoto, siya masanang umpasan tu pasanan tengko ya to. Membua melo, lako kalena, lako kombongammi, lamendadi pemala sundun lako puang. O puang. Masambayang duka kan lako mintu Pak Kamaya inde lili na gereja Toraya, labir ka inde Kalasis Pulau Jawa, sendi kombongammi. Lami pasakke mintu tu apa mangka naratai kombongammi si sola majelis gereja. Lendu program tu pura lendu to temo sela kona. Laupu melo la dipugau melo. Sangam mi tontong napudi siani Pak Kalaabi. O puang. Masambayangkan. Lako mintu pira-pira taung tomatuangki. Tu naula mo umuru. Den tu matoto opau puang. Si tammu mau Pak kan solanasang. Si nenne umpogau tu Pak Kamaya. Den duka tu malam mau watang di kalena tangpa bela me opuang. Di daranai manna mo joba nuwa batu dalur mo sakit. Kamu opuang lamendari Pak pasakke kamatotoran lako batang di kalena. Kamasan ni kasabarasan kamatanan kamatotoran kapotonganan. Na nenek sende penan na umpatarru katuan mi kamasen ni opuang. Lendui pandaranan na keluarga batu anak ampona. Mendari Pak pasakke lako mintu tau mandarana. Opuang masambayangkan lako taummi kombongammi. Tulan na malam kamalamaran batang kali. Lah ia tu marasan di daranai dulu rumah sakit. Batu marasan melayo dulu banuanna. Batu nenek rampo lako dattoro sia rumah sakit batu batang di kalena belanna sakit mak posanga-sanga. Oh puang. Dah di komi dattoro lako tesang silurangki. Tomatuangki anakki ampoki. La demme tu sakinna puang nama leke jomaya tu sakiyato. Sangam mi tontong mendadi pudi-pudian lako kalena. Oh puang. Pamatoto kan lako kapatonganan lako kalemi. Nada akidaka tu senga anau puang. Iya ke mabanda tu katuan rampo lako kami. Da ki rampo mekutana lako pakita kita. Ba tu dukun-dukun. To paranormal. Oh puang. Pakilalakan. Isule lako to inan lako kalemi. Umba sarroki kamasan nangangki. Sia tang pabelangki. Belan na kamu mo. Oto na lan katuangki. O puang. Mengkilalakan lako sang silurangki pira-pira. Tuma allo kadadian minggu yate. Sia minggu di patulako. Ba atu allo kadadian kalena. Ba atu allo kadadian rampanan kapaana. Oh puang. Pasundun ni tu kamasokananna. Sia kamasanangan penanna. Deno Pak na tontong masanang penanna mak kure sumanga sia tontong ungkilalay sa abu sangammi sia umpatongan komi. Puang matuang. Mengkilalakan. Lako mintu kombongammi yakiren nilan kamabandaran yamote kamatean. Oh puang. Pakatahanay dikka. Pamatotoi lanting ayoy ba atu lalendui tu kamatian kamasusan yato. Lain de nate Jakarta ba atu lako inan senga tuna alami te kombongan minde. Kamu lampa katanakan o puang. Puang matua kurre sumangana tondong komi majoren. Da ami lamba ate kombongan minde sia taummi. Pasak ke lobongi o puang lampas sanan tengkona. Kela inde darat sia udara sia tasik kalua. Kamu tontong pasak ke o puang. Lendui kaleteran utanna. Dulu toma aparenta. Jomai pak baluk-balukan. Baatu usanna. Baatu pengkarangan senga tu nakalo penammi o puang. Ulang pa buutu Pak pasak kemelo lagan na tu katuan na lobongi tontong makur sumanga.
mengkilalak dukakan opuang. Lako pira-pira rencana na te jemaat mi. Tu di pemelona sola nasang. Yamote lamenta marampanan kapa opuang. Yamote anakki. Jericho tu parep si ringo-ringo. Si sola anakki ba tu ampoki. Fania Elvira singkali. Tu lambate pak kaboro mi. Tu na mi benni sola dua. Nah, la dipasakke jomei gerejami opuang lendu itaumi tonna yake tanggala 10 misa. Allo satu. Kamu opuang lampasakke tu rencana yato kinallona te anak kisola dua kinallona to mintu to maarapu lampu gau ite rencana melo yate. Pamambelai jome rupa-rupa sakalangan. Ia duka te taumi opuang pandita. Ia mote Pandita Amos lannala cuti opuang susi tu marasan ki pogau. Kamu du kalampas sake tu rencana yato. Nah, pogau na melayo nampabu tu kamatotoran baaru lan katuanna mas semanga nangka pasanan tengkom patarru te mi patongan ni. Isola nenek nampona si anak na si ampona. Lasende penanna opuang. Opuang matua. Mintuuna rencana-rencana lana pogau te kombongammi kisorong lalima kuasammi. Dadi situru pak poremmi. Sangammi dipudi sia dipakalabi. Puang pagarri ikan opuang pasak te pak kamaya mangka kipogau. Kami te taummi opuang. Kure sumanga ki mak joren. Naya ke mangka dako te kamenomban la si sarak-sarak kan opuang. Kami telah merencana sulela koto inan mi patongan kanung kamayai kombongammi lan raki biring kanaya. Kamu duka lan nantakan opuang kirampo mana apa? Mas yang bongi. Dako bongi dulu mangkasa. Ia duka te anak kiti kitampe siampoki tontong komi pasakke dak mi lamba irika opuang. Ia duka te pira-pira taumi menangkan nangka pak kamaya totemo sisola kami taumi kela penatua sia diaken kela petugas LCD baatu live streaming baatu pianis kantoria kamu opong lampas sake mendari pak pasake lako kalena pagarri ikan puang pagarri ikan sia perangi te kurian so mangaki pas sambayangangki maate telan sangan na puang Yesu pela bak kasalangki ki masambayang mati olomi amen. Pangimbo sama lele batu warta jemaat le tak berkah tak berkah mai komi syulu solanasang tabendan tapu dipuang lan mai upu na penanian kombongan taluratu 2 na di penanian pentalun.
Siulu pataro itu pasanan tengkom na kamasyang ki puang posara melo ite may katuan tutontong na sorongan puang lan kamaluluan sia kamar itu tuan ammi sa ading malesoy kumua puang matua tontong umpe boloy komi sia tarima ite tanda kamatotoran lendui papasake na puang tuna parampo taun na puang morang pasake komi siang katirenai komi na puang morang parangi komi lindo na sia ungkar turturui komi na puang mora umpatirong komi lindo masokan na sia umpaseria komi kamarampasan totemo sae lakona amin. Madokom komisolo nasang ta perangite warta jemaat Batu Kareba Kombongan. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat kepada seluruh warga jemaat yang mengalami persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah hari Minggu saat ini. Jika ada anggota jemaat yang membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi tata usaha atau majelis gereja. Bersyukur kepada Tuhan yang telah mengutus hambanya Ibu Pendeta Yeti yang telah melayani kita pada saat ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati Ibu di dalam pelayanan dan dalam keluarga. Bersyukur kepada Tuhan yang telah memperkenankan semua yang telah melayani pada saat ini, majelis gereja yang bertugas, kantoria, pemain musik, operator multimedia, dan operator sound system. Kiranya Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Dari Warta Komisi PWG, kelas katekisasi dilaksanakan setiap hari Minggu jam 11 sesudah ibadah jam 9. Diharapkan bagi peserta katekisasi untuk mengikuti pelajaran tersebut. Dari Komisi Diakonia, pemeriksaan kesehatan bagi lansia dan diakonia pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 pukul 11 sampai selesai bertempat di ruang serbaguna Jemaat Kramat. Pemeriksaan meliputi pemeriksaan tekanan darah, gula darah sewaktu, tinggi badan, berat badan, dan konsultasi kesehatan. Mari semua warga ikut dalam pemeriksaan tersebut. Kegiatan ini tidak dipungut biaya atau gratis. Pemberkatan perkawinan. Jika tidak ada keberatan yang sah, maka akan dilaksanakan pemberkatan perkawinan kepada Saudara Jericho Tuparet Siringo-ringo dengan Saudari Fania Elvira Singkali yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 11 November 2023 jam 8 WIB di Tongkonan Gereja Toraja Kelapa Gading dan akan dilayani oleh Gereja Pentakosta Kristus. Mohon dukungan doa anggota jemaat. Tuhan memberkati. Pemberkatan perkawinan yang kedua, telah diberkati dalam perkawinan Saudara Herlianto Dery Kandari dengan Saudari Bintang Karisma Putri Lolobua pada tanggal 4 November 2023 di Gereja Santo Antonius Padua, Yogyakarta. Panitia HRG. Panitia HRG akan mengadakan penjualan pakpiong ayam atau burak dengan harga 250.000 per lampa
pada tanggal 5 November 2023. Penjualan kalender tahun 2024 pada bulan Desember 2023. Mohon dukungan dan partisipasi dari seluruh warga jemaat dalam pencarian dana untuk panitia HRG. Komisi verifikasi. Jadwal verifikasi Gereja Toraja Jemaat Kramat 5 November 2023 sesudah ibadah jam 9 yang akan diverifikasi adalah Bendahara PWGT. 12 November 2023 sesudah ibadah jam 9 yang akan diverifikasi adalah Bendahara Jemaat. Diharapkan bendahara-bendahara tersebut memperhatikan tanggal yang telah ditentukan dan mempersiapkan bahan-bahan yang akan diverifikasi. Warta PWGT. PSB PWGT dapat ditransfer melalui rekening bendahara PWGT ada di dalam warta jemaat, dan bukti transfer diberitakan juga kepada bendahara PWGT dan wakil bendahara PWGT. Warta PPGT. Ibadah PPGT akan dilaksanakan pada hari ini 5 November pada jam 18.30 di Gedung Serbaguna Jemaat Kramat. Diharapkan seluruh anggota PPGT bisa bergabung dalam ibadah tersebut. Rapat anggota PPGT Jemaat Kramat akan dilaksanakan pada tanggal 18 sampai 19 November bertempat di ruang Serbaguna Jemaat Kramat. Peruntukan pundi 4 pada 19 November 2023, pundi 4 untuk Natal dan HUT PWGT. Tanggal 26 November, pundi 4 untuk Natal SMGT. Tanggal 17 Desember, pundi 4 untuk Panitia HRG. Dan tanggal 24 Desember, pundi 4 untuk Panitia HRG. Cuti tahunan pendeta. Diinformasikan kepada seluruh warga jemaat bahwa Bapak Pendeta Amos Pataadungan akan menjalani cuti tahunan dari tanggal 7 hingga 21 November. Dan pada tanggal tersebut beliau tidak ada di tengah-tengah jemaat. Demikian untuk diketahui. Amplop PSB jemaat sudah ada di kotak masing-masing. Ibadah keluarga sudah ada di dalam warta jemaat. Dan anggota jemaat yang berulang tahun ada juga dalam warta jemaat. Mari kita dukung saudara-saudara kita yang berulang tahun, yang mengalami anugerah Tuhan lewat pertambahan usia. Kiranya Tuhan Yesus menyempurnakan sukacita mereka serta memberkati di dalam kehidupannya. Berita sakit ada juga di dalam warta jemaat. Kita mendukung saudara-saudara kita yang ada dalam kelemahan tubuh sehingga mereka dapat pulih kembali dan dapat bersama-sama dengan kita beribadah di tempat ini.
ada tambahan warta di ibadah keluarga Jumat 10 November 2023 pukul 18 di keluarga Peter Kiding. Ini dilakukan di gedung Serbaguna Gereja. Sekian warta jemaat kita pada saat ini. Tapen dan solanasang tapu penani tunanian kurre sumanga.